Tun chum chu budget sensitive skincare karon sai don ni achan chu ka ma hi a bol na sa chini ma chuanin mo chuan a sensitive a chuanin pingte ka tiang Korean product, Japanese product, American product antia ram shang product antia hey ka try na sa ni chu amai ro chu ka ma hianin ni thum te han nge ya a hnuwa khanin ngei te bukin aron le chin chu wang chan poisa kha sun kha ka mai hanin ka khoran sa ve ni chu hey poisa te uyoma ni chu mo aman te kha to hlom sia kha wang khanin tun chum chu ka mai he tia hen tin ya alo mam tak first achanin PCOS wang te kha chu an ni thawani chu mai chu mai bol shim chi kan ombo ka ni chu san chu ke chu ka van hi dwai ve shim ma PCOS wangin mai bol nei boka mai che chi ve shim mai bol acne pa ngai nei shim chi ka ni boka ni chu mo chen na tin re hi ka form ha eng po ni silangin karon so nga intinge sensitive skin ta nyanin enge ka suggest tu pakhat chu I tuna he summer ten ta I sunscreen ta na chem ka ti su COSRX mo COSRX in chen tang course te pon tia I hemi a low soothing cream ka SPF 50 ka kami ka recommend lu tu kan chu chen chu I intinge tiang I ni sen noi kan chwa hianin engma kan noi lo chuanin emo cream dang te kan noi chuan ni sen noi kan kal ta ron boy check ni chu a chen chu kan chua ka darker khatbel no aron chua ngal a chen chu zana kan howa aron chua ka a chen chu tu zing aron chua kha tia khan ta hemi aloe vera hi chu COSRX chu intika tiang engma acne pimple ka nei pha lo ni chu a tha ka ti top ani chu chuanin ka soi du le chu he COSRX hi foundation in hoi du po in I foundation and kan han mix ta le mo hemi COSRX hi I squeeze khat vel motlen te kan ti tak te kan da ta la chuanin I foundation khat ti tak te ka han ti le ta chu ikut pha khanin han cho pol ta la chuan I mai a khan han noi te perfect and mai mo perfect chuanin tu chu hemi COSRX hi te ka tiang I in apply chuanin mai phi faianga ti chuanin I han hnoi kha I han hnoi chia kha I bona chwa nga lo tur bona I chwa ma 5 minutes tlaka in chunga I nga kang ti chuanin I chwa ma in hemi COSRX hi it dry ti rang air dry in mo air dry in eng I han chem tir emo fan in chem tir emo I eng in pon han chem tir ta la I it dry anga ti chuanin bona I chwa kang o a chan chu I enge SPF hi I ni sen set noi chwa pui don chuanin mi thiam te nan suggest chu ni sen set noi chwa pui ma in chunga reload te pom pui phat tur at least 5 minutes mom chuanin next layer chuanin bepantol hi poi mo khop me a chen chu during winter hi chu mo during winter ndo na I ka mai ka aro to pani chu mo ron ro ui mar ro lu tu ka ni chu ron ete ka tyang he mai rau kan ti don mi o mai rau kha tyang chi khan ron om ta ni chu chuan he mi COSRX ka han hnoi ta ni ama ro chu he mi COSRX hanin a hne lo a chen chu aro na sel tu ka ni chu kha wang khanin bepantol kan han le ta ka han try ta he mi sensiderm bepantol sensiderm for babies ti hi kan mang ta ka mai kha engte ka tiang ama hi a texture hi a thin to pani chu chanin alo oil dewa mai ro chu ka mai kha acne min pek pha chuang mi alo a pimples min pek pha chuang mi alo ni chu ama chu kha mi ka mai dry ka aron the moisture cha khop mai ni chu mo chuanin khada chang khanin ka mang chan ta chuanin ka mai te lo thak te kha lo re ta ni chu mo ka mai ro lu tuk thak te kha a re ta ni chu ti chuanin I hemi bepantol hi I normal skin ta pa ngai tan po derma ta bepantol derma hemi hi normal skin tan man thai ni chu I sensitive lem lo tan po khan man thaya hemi sensitive current sensitive current na chan dik chu chen chu ke mani ho kha o focus bi kan ngai a chan chu o mani chu ka shelu tuk ti chuanin I during winter tho lotion chungchanga Nivea ka manga ni chu Nivea lotion ka manga ti chuanin mak deuin
ka ke kha aron thak ta ni chu thak ui sin te khan aron bol ta ni chu a thak em zana ka hil hei thelo aron sa hu ta ron thak ka han hia ta ron bol chek ta ni ta chuanin enge yang o kan ta khami ka maya kro noi to wang khanin abadi lotion ta ni chu mi chu khan leile ta bio bepantol sensi daily tian ta chu everyday man turin mo kha kan lo siama chu mi chu khan noi ta ni thum nu pa lo ni khat ai aron sa hut ta lo ta aron thak lo boka kar khat kan noi nu kha chuanin abol kha aron re ta ni chu karon soi zwai po ni karon soi zwai pa ni selangin mo a cha ki to pa ni chu bepantol hi chuanin next chuanin sensitive skin tan real ruha na pakhat chu foundation na zong kan ngei lo ni chu foundation na zong kan ngei lo chuanin ke ba tia big takin Selena Gomez fan hi kan be ya Selena Gomez kan ai sang ni chu mo kan no pan tet chang khan ni amai kan du to pang kha chuanin Sephora hi ama hoi ni come on Sephora trong hianin pakhat ka lei ni chu Sephora best skin ever glow ti ni hemi hi 17.5 n ani chu mo poimo 17.5 n ka manga chen chu han hnoi kha na chen chuan he minti darker skin min pe ya chuanin a chen chuanin light lutuk ten ta kha chu ka main etek tiang ka complexion kan in mil lo chu wang ka complexion mil chu 17.5 n hi chu mizo nol point na kan mil ani ka ringa chuanin hemi kan soi zaw lo ka nga plant based prebiotics nei ni chuan hydrating formula nei ni chuanin 12-hour hydration non comedogenic le all skin types ai ti ni chu amai ro chu hemi hi sensitive skin tan khan karon focus bi karon soi le bi ka nga san chu foundation man to hi ka lei nem ve ni chu mar ka mai na ngei lo na cha ang pa man to ma sa om sia om lo ni chu tha mem kha wang kha ni me ka mang ta hemi hi hydrating han ti ma selangin ka mai ka hnoi hianin mo during winter vela ka mai ka hnoi hianin etinge ka mai aron ra wang khan om tho ta the ka ron var check kha ta khamo amoi lo ni chu foundation kan hnoi ti kha chiang tu kha ta kha om kha chuan mo ka suggest fak lo kha ta kha chu ba chuanin ka sensiderm ni hianin khan cho pol le ta ni chu sensiderm claim foundation claim ka tilita kan mix ta ka mai ka hnoi kha ron moi glow le tuk ta ni chu mo a chakop me he mit combination hi chen chu ka mai a hianin foundation na ran ka man chuanin soi nu acne pimple aron chuak chin a she ka shalom chu ba chuan heng a hianin lo chin chia ula heng ho hi mo chuanin next chuanin blush te kan lo mang du ta ni chu chuanin ka man chu Huda blush ka manga Huda beauty blush ka mang pink color ka liquid blush ni chu muka tu na ka man lai hi liquid blush ni ya bubble gum blush filter ti ain zia ka enga po chu ni ro se pink ni a pink tan te hi a moi ro hi ka di khop me chuan he ka mai tan ka han noi ka han ti cheng velta khatyanga khan tinge mi hi ati no ve ni chumo ati lang yang ve ni chu ta blush ka han man hianin chuanin he thil he blush ka ron recommend chan chu hete ka han ti hianin enti ka tiang he color tak na de ubik ka don mi nyang he ro khatyang kha om lawa a liquid pa nga ya enti ka tiang a blend skin ron blend that to pani chumo chu ka ron fak le zoi bok ni selangin chuanin acne le engma kha min pelo bok ti kha karon soi le anga ti chuanin next le chuanin clay maxi ka han man hianin he clay maxi karon fak le bokang aming chu Pink by Pure Beauty by Pores Clay Max enta ama hianin 10 to 15 minutes hi ti turain ti amaro chu keima chuanin atlang puin 30 minutes ka cha chin a chan chu amaro chu maximum in mo 30 minutes ka cha china he clay max ka ron fak em pakhat chu ete ka tiang clay max dang ain keima skin a hianin a effective big ente ka tiang
ka han he ka mai te aron bol ta for example in I mai te alo mum hianin le engtinge achang hianin mai achang mai chang hianin acne pa ngai mo tiang aron chho chin kha tiang kha abol hlu lo lu chin wang kan ti fai tok lo wang khan mo kha tiang aron chwa khanin hemi clay mask khan mang chin ka han bel chin ta ni chu chanin alo re chin a effective khop mai chanin adang pakhat le chu mai bol acne shim khami lai dot demo hey lian puiter chin ta ni chu bo me cha chu kan period don chanin acne pimples kan nei zia ni chu atlang pui thu in achang chon kan nei lo thu ta chu tlang puin kan nei ta chu bang tun tiang am han tur chu hemi oxy hi karon fakle to boka oxy 10 hi oxy 10 chu 10% benzoyl peroxide nei tin ani a choni hemi hi I man don chuanin shake phat tur mo kan man ma in chon he thil te ka fak na chan chu zan khat te zan hi hnuai iron effective a result hi kan shingal ni chu a effective mani ti ka ron sei du a chuanin hemi benzoyl peroxide 10% hi skin tan lo strong veo ni chuanin oxy 5 le ta chu benzoyl peroxide 5% hi ta chon le ta ni chu chumi chu a strong bak lo zawng mo a weak version zo kha le ta khami kha man thei boka ti chuanin I hemi le thil dang ka sui le du chu a patch anga mang du tan chuanin I ka fak im pakhat chu laporache hi laporache I a patch kha ka fak khop mai chen chu ka manga a effective zia kan sha mo I patch dang nen hianin te khin chi ka da vak lo chen chu laporache patch a tha hi ka ti laporache patch a tha hi ka ti top bang kha o ka recommend top hey sum I seng ro do ni chuanin laporache patch mang ro chu ka ron soi tu pok ni silangin mo chuanin retinol man donin sensitive skin tan cái mà yang skin problem lu tuk mo hay tiang ho tan bo khanin cái mà chuanin Neutrogena Hydro Boost SPF 50 hi daytime ma ka mang ta ni chu I ente tiang foundation le lotion dang enge moni cream dang man angai lo ama hi a glow ni chu mo ente ka tiang hey mi ating over ni chu he thil hianin chuanin ama hi hey muang hian tiang hi ni a daytime ma man tur he thil hi hydro boost ani chu a chan chu engwangin nge a chan chu retinol boost le night time ma man tur night cream atan mo retinol boost ma chu chanin mai ron tiro ta ni chu retinol mo kha bang khanin daytime ma hydro boost SPF 50 hi aron 7 ta hi mi hi apahnia man ko phi tha ka ti ka recommend hi retinol mang tur dan chan mo chan chu retinol dang ka han man hianin a han fak veo chin tak na chu sensitive skin keima ni yang tan hi chuanin a lo thale chuang lo ta ni chu sum kan ba kho ra le ring mo zel a man to wa chan te khan le ya sum kan kho ra mi chu bang chuanin keima changa proof keima kha living proof ang kamo hemi hi cha Neutrogena hi bang chu chuanin lips mui ro chuanin no pang ho kha te ma yang ho kha sen twal a han manga a that lo dan chu I mui khamo a ron dum vek men ke po lip gloss pakhat ka manga a sen twal ang chi khan ta ni chu ka manga oi ka mui a ron duk tat me chu noi lo chuanin ente ka tiang he Peter mi thi tur khatya ka kang ta ni chu mo trong chu selba mui hi amoi lo mui hi chu han sen selangin amoi ni chu tham em lipstick han noi sen lo po ya lipstick han noi te po ya na chen chu hey kan lip hi aron ti duk tho ni chu mo lipstick te po ya na chu wang chuanin lipstick hi chu engi moni okay ta hian mang tai la lipstick hi chu ani lo chuanin Nivea hi mga Nivea Blackberry Shine hi Blackberry a cha hi ka ti over chan chu kan muya tlem around the sen video ni chu lipstick ngai silavin lip balm Nivea Blackberry hi mga a chan chu ke po he Blackberry ka man hianin ka mui hi ati duk lo chuanin engi around the sen video ni chu khami aduk over ka ati re to pani chu mo khami a cha ni chu chuanin
next là chuanin khami i mui duk kha emo i mui ro lut tuk mo a chen chu lip gloss at mang du box si lava night time atal hianin i mang tai la mudo na hianin mo daytime ka mang du lo ni po in night time ma hian noi tai la Vaseline kha pink color te hi hemi hi Vaseline lip therapy rosy lips for soft pink lips ti hi mo hi karon phak le bu ka chen chu i etik te he mui ro lut tuk awanga i pan kan do ni ron rawa aron khira mo khatyang te kha hemi nivea ka tile do Vaseline he Vaseline a chatop he Vaseline hanin kar ni thum nuwa effective chatak aron dei thai ani tika karon soile po karon soile pa ni selangin kaning ka chong swal nem tol tuk chuanin man reng lo tur til pakhat man reng lo tur mi ka ngei ti po hian ke chuanin ka oi lo top pa mai ro chu oi lo top han ti the kha ni chuang box si lova i Himalaya Youth Eternity Face Serum hi ka hnoi ni chu ka mai chu atimom na me amai ro chu ka hang vek ke ma kha ka thu to pang khamo khatiang khani wangin he face serum hi chu mang song cheu chu ka ron soi lok amai ro chu Himalaya ha ngei man tur I sensitive skin tan bok khanin Himalaya ngei man tur chu Himalaya dark spot clearing turmeric scrub hemi hi for dark spots hi I enge scrub ani wang khani o acha hemi scrub hi mangang ti chuanin face wash ay manang Himalaya dark spot clearing turmeric face wash for radiant skin mighty glow turin mo hemi face wash hi man hianin I engte ka tiang I hmai kha aeng don lo face wash pa ngayang ania chuanin ama hi tle min gel lang inom deu ama gel tak an lo ta engte ka tiang gel lang deu inom ta mai ro chu han man mai han noi khanin aron phuan do ni chu chan tlang puin engte ka tiang ka ma hi voi ni ka phi hemi skin radiance ka man hian mo mi face wash ka man hian ya chan chu first na kha chu engte ka tiang oily kha mo kan mai apon lang defy tu tan kan dita kan noi khanin engte ka tiang aron phuan lo hi chuanin enge lo ka mai kha lo bal ni tinan tan chu chon voi khat ka han phi fai ta chuanin next ka han tile ta ni ta chon aron phuan ta ni chu mo ta kha chuan ka mai chu fai ta ka tia ti khan ka du tok chin voi ni ka mang chin aron phuan lo chu a phuan ni chuan voi khat ba ka tingai chong lo mo chu ka ron soi du pa ni selangin he thili ka fak top bok ani chu mo chan chu mai eng de tiang hengte pimples pa ngai ti ka han nei chuanin he at omna thu ma kha aron duk chin kha wang khanin he turmeric Himalaya hianin eting effective takin I naron thok theini te ka ron soi pa le bok ni silangin ti chuanin a thei sham chuanin makeup spray hi ke niang sensitive skin tan chuan man lo sham tur alo thei lo enge mon occasion na iwakala I makeup khas idu chuanin okay mangro amai ro chu everyday ang chuan mangsu chu karon soi du mai acne pimples min pe malo tu kani chumo hemi enlo makeup spray hian chuanin kan thengeng me lo tur pakhat chu vitamin C tel na reng cream ang chi hi kan ngei vak lo achan chu vitamin C chuan nge ti min ti skin glow ni chu khawang khanin kan hmai hianin vitamin C tel na cream emo ngei lo ni chu vitamin C tel na cream kha chuanin vitamin C tel chuanin man lo top kha cha engang pon mi in fact ma selangin mo kein yang sensitive skin tan chuanin man lo tluk khop lo ni chu man lo kha cha kein man yang tan chuanin amai ro chu vitamin C a engei man thei chu Garnier micellar cleansing water kha vitamin C ni chu mai ro chu mi hi chu ka manga ka ngei phian amai chu regular te ka man tur tin chun chaw mai lo chu ke pon regular te ka mangam bik lo amai chu micellar water ka man thei chu hemi hi ni mo chanin rose water him tam takin kan fakani chu keima chanin a effective le chong nya lo ta ni chu face sensitive skin hi ama khop mai chanin enge thil dang le chu shat ngei tur hemi hi sensitive skin tan chanin a ingredients sa khanin emo khoi munya khanin no perfume
no paraben se hi poi mo lut tu kan ni chu no perfume no paraben si in choose zel tur ni a chan chu perfume emo parabens on chanin in hmai a khat enge moni result kha om chin do ni chu wang chanin enge in enanga a try very reng ka duin tin chanin okay a mai ro chu atlang pui thu chanin parabens le perfume tel na hi chu man lo sham tur kin yang sensitive skin tan chan mo chanin la sa chanin etiga tiang tunlai a pores mo kan pores te hi etinge dark heads kan kamo ai nara teom nu ta ni chu a khatiang kha ti fai don chanin silicone nom ta ni chu silicone face brush hit na current mu chewang hianin hetiang hi man tur hemi akwa hianin good mo index finger kha good zum chal te khan thun lu ta ila chuanin mai khati khanin han defy taila mo hemi brush side hianin mai na ngei ni chu chuanin mai khalo 5b kam ti chuanin clay marks kan man te hianin mai phi har se khak chu wang chuanin hemi silicone brush mang hianin han defy taila ti hu phada ngai mai kha ti chuan hemi silicone brush mang han defy te aron chwa nga zung nga te all sam takin mai mo clay marks kha defy